ka ke majana ma anti se tatwa we ku ri yini ile ka 0860002543 un'wana vayingiseri hi loyi inhleka Aye buta. loko a herile ku dyiwa ko vuswa loko mfamba vito ra n'we a va vheva ku hi n'we xitlhango Hi mi sungula. ina mi nga ha swi hlavile Tani ku na vito ra mina i first born. ni humile ka yona miri yini n'we Okay, buta ani ya ko tisa mavonelo man'wana ya ku hambana na lama mi nga introduce wona ku mi nghena moyeni sweswi. I ku ri tikomba ri ri ku lahlekeriweni hi mali yo tala ene mali leyi la a direct ku yi ya ko a ku sunguleni a ya ha yi kona. Ni vulavula ngopfu hala ka xiyenge xa SASSA. SASSA loko ku nghena COVID nkarhi lwani va te va ndla ti-relief fund va ri ti-relief ta vanhu lava nga tirheki kumbe lava nga lokiwa down va nga kotiki ku tirha. ya Lero mali ya vatirhi lava kambe va nga kotiki ku tirha. So va relief hi ti-350. Mara however 350 liya ya ku a ya ha yi kona laha yi fanele ya kona hi ku a ku fanele ku chekiwa ka UIF ka labour ku ri munhu wa appear na i kona ku komba ku wa tirha loko a nga ri kona swi vula ku a nga tirhi wa qualify. And then leswi ndzaku ni fona ngopfungopfu i mhaka ya vana lava lavatsongo va nghena ku swikolo va holaka ti-350 leti a yi na mpimo wa malembe musi yes ni swi tivi question ya mtani vutata hi yona yaleyo ni swi tive kahle kambe a hi languteni ke malembe na swi twisisa ku wa qualify n'wana mara wa ha ri xikolweni loko n'wana a ri xikolweni total a nga deserve ku va a xikolweni a nga tlhela a ri ntirhweni i fane a va xikolweni yes malembe ya qualify mara hi ku kumeka ye a nga lavi ku pasa a za a kula a fika ka malembe ya ku a kota ku kuma mali liya since wena a ri a xikolweni it means mali liya ya relief fund a nga fita aka yona because wa ha ri n'wana wa xikolo kambe lexi xi mi vilerisaka ngopfu i yini n'wina hi ku loko mina no lava ku yimanyana loko mina no lava ku mi kholela ni ta ku a mali ya n'wina va tshikeni va lava nyikiwaka va nikiwa n'we mi vilerisiwa yini ngopfu yini okay but lexi what happen is vana lava i vanhu vakulukumba va le swikolweni timali leti andla ka vanhu lava vatswari va vona lava loko sweswiwa and ti ta ku nghena hi ti-Fridays mali letiya loko va yi kuma 350 le Friday ku yiwa gegeni ku ya ciniwa Monday nampundzu loko a fane a ya xikolweni i ba rivanti la and bava na mhani laniwa vo phanda kumbe vo famba tikhomela ti-piece job a va tirhi ku boha rivanti a va yi vana masiku lama xikolweni va nga khoma ku 10 rand kumbe 20 rand mara hi Friday ya hi mali i horini and le xikolweni le a nghenaka xikolo wa benefita still eka government ku nga ku veni ku na swakudya leswi dyiwaka le xikolweni and government hi ku tiva ka mina a yi benefitisi munhu kumbe munhu a nga holi kambirhi aka government loko n'wana a goes from 0 to 18 i fanele a va a ha ri xikolweni and ku na mali leyi va yi holaka loko i ze ku 18 i pasa matric 19 ku na NSFAS kumbe NSFAS le a tertiary lori i va wa ha ri under ti-funds to karhi so leyiwa loko n'wana a ha ri ka primary level mara malembe ya qualify ku ya hi mina mavonelo ya mehe SASSA a yi fanele yi fambisa ti-list laha xikolweni kuwe wa ha ri xikolweni ivi ku tsariwa ti-list letiyani n'wana xikolo xin'wana na xin'wana in South Africa xi tsala vana lava hinkwavo va nga xikolweni ti-ID number ta vona ti yisiwa aka SASSA yi fika yi nga yini yi sota mavito ya vana lava va ha ri ti xikolweni for an example loko ku ri wa nghena xikolo xa Makshope kumbe Mbekwani kumbe kwinikwini wa ha ri xikolweni mara malembe ya qualifya mara SASSA we i nge yi kumi because of wa ha ri xikolweni hi leswi mavonelo ya mehe lama inkomo khenseri papa 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tuna wehe ku n'wangulo wa wena hi wihi nhleka ka ha ri na moni la 0860002543 ni ta ri teka riqingho ra ri kambe andla ka leswi i khumenga timinete ntsena yi bile awara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana miyingiseri lo nhlekani na vaxomi papa mi pfukile aka swethu a khensa a ni la ku hlamusela timhaka ta ku evuton'wini swi kahle ngopfu ku loko munhu a karhi a hanya a lawula ku kwata ka yena kumbe xifafa xa yena hikuva xifafa xi hava maphepha
ni vula yini na langutani sweswiwani leswi nga endliwa hi nkulukumba loyi a swi vonise swi vonise duma lowa KwaZulu-Natal mi tshama xitulu i kombele ku rivaleriwa a hi dyondzeni va ka hina se i ya kombela ku rivaleriwa se mara i endlile swilo leswi hi xilungu venge i unlawfulness se lava va KwaZulu-Natal va vuhosi veri eka hosi a wu kombeli ku rivaleriwa hi nomo hi ku wayiphet khalanga kumbe hi beluka kumbe hi ncindana se lava mabudu va ri no loko a kombela ku rivaleriwa a ti na tihomu to ringana 100 ma swi vona swilo switsanana leswi ni tshamaka ni vulavula na thiva ra wena na phet khalanga minkarhi yo tala loko ka vula ku ndla swilo a hi titoveni jana ra tihomu i mali munhu phela lava loko va vula xilo va xi vurile ene veri a nga hlweli ene mi nga rivali loko ni vulavule ku i swa xindyangu na le tin'wani tiphati swi kona swihoxo a hi vula a swi kona ku na xin'wana xihoxo lexi xi nga ku endliweni ma hleketa n'wina siva ra mi famba ku na swa maphepha ma hleketa le Orlando Stadium loko mupresidente loko ni vulavula swa xindyangu a ni yi dyondzi mina ANC i vandla leri ni nga ri vhotela ko tala mupresidente Mbeki loko va vungariwa hi manana Winnie Madikizela Mandela moya wa vona wu etleli ku rhula va n'wi susumeta manana luya ku za ku nghenelela gacha puteleza ku wendla yini ka munhu wa xisati na ene hi ku ya hi nawu ku na leswi va nge i common law ku susumeta munhu hi lava ku ringeta ku dyondzisana ku n'wi susumeta kunene a nga lavi ku susumetiwa swi tikomba ku i lava ku n'wi vavisa i nandzu loyi u nga endla president Mbeki i common assault loko ku ri ku manana Winnie Mandela va lo yisa swilo leswi nawini a swi lulamerile ku kulukumba president Mbeki leswi va nga swi tisa swo tikhamera ti lo vanhwini ku susumeta munhu loka ku vungara hi dyondza yini na a hi toloveleni loko hi ri vanhwini hi ri ku hanyeni hi lawula swifafa kumbe ku kwata ka hina xo hetelela kulukumba lowa matsalani fikile Mbaluka loko mi lava ku ta vona ku sivara wa mina pheta mo vekela swilo ehansi ka red carpet swi ta huma eka ndhawu ku hava xihundla la misaveni leri hambi wo famba nkoveni lundza ri ta ndla yini ri ta vonaka loyi fikile ona sipuka a vona tikhamera a ku hayi a ni loko se milwa sivara loko mi nga silwa a swi humi xihundla loko mi lwile hi ko swi nga ta huma that is why loko se ile ni loko lwana ngamu sivara kumbe milwana sisi kwalani ka mina na vatukulu loko swi hela i huma a vulavula rihandza a nga vulavula lwini a ku ya se i tolo ku tiyela mina a wu tiyele timbuti leti nga yiva ta ka nghomani se la a ndza ku vula yini ka fikile kona sipuka timhaka leti a ti nga humelela le nkandla leyi hi vulavula hi ku i fire pool ku vula loya former minister wa maphorisa na tinhleko a ku nga ri fire pool a ku ri swimming pool leswi vula ku i vula yini na i vula ku na tinhleko lowa maphorisa i hembele parliament ene ku hemba i nandzu swi fanele swi nga ndla endhawini Masangu wa Mpumalanga a ri premier a ku la tipolitikini a ri si ku hemba hi leswi hi marito man'wana hi fanele hi tipfinga hi vupfa hi nga endla swilo hi nga swi vula swilo mi heta hi ku vula leswi a mi kha mi vulavula hi swo lembe ndzhaku kumbe mambirhi ku na leswi a va nge lifestyle audit ya svara loko munhu a karhi a hanya na n'wina hambi mi nga tivi pay ya mina hala xiphoriseni ha ti tiva tirhenge ta hina kusuka kwale ka constable ku ya fika ka le na general mara munhu i le ka vusajeni i na swilo leswi nga fambisaneki na muholo wa yena that is why ni kuma ku ano jelaza mi twa kahle ala hala ku takwa la ku a vo vondokela van'wani ke mina svara mali ni nga na yona leyitsongo ni nga hanya ni nga tirha 35 years exportseni ni enerile yona futa ni nga la yo tala ka yi ta ni tlela ku ni nga wisi na laha kaya yi kahle kambe loko munhu a nga hanyi hi leswitsongo a nga na swona swi vula ku se i yivela van'wana i yiva swibalu swa vanhu hi swo swi endla ku tikuriwa namuntlha ku vulavula hi inflation swakudya swa durha hi vanhu lava va teketelaka timali va yisa aka maxaka ya vona na tibangi ta vona vona service delivery a yi kona hi yo leyi yi vulaka ya lifestyle audit ene munhu wa kona a nga disclosangi kumbe ku vula ku ni na mabindzu a heta ku i na mabindzu ku swilo leswi a nga na swona swo tala a swi fambelana na muholo wa yena sweswi nga tshama swi la Patrick Likota wa Khupu va n'wi nghenisa ka ku tengisa hi kona a nga vulangi ku yena i na mabindzu kumbe i na swin'wana se a na ku vula ku
a hi toloveleni ku ndla swilo leswi minduku hi nga ta kota ku ti hlamulela ka swona a ni masiwa leswi humelela le khoto eBloemfontein swa IEC ya hina na ANC na MK sweswi mi nga swi vula loko mi nghena amoyeni va vulavula hi loko va jekajekisana magqwetha va vulavula hi illegality and unlawfulness lava tlhele ra vala dari nkofu va vulavula hi premature na ku case a yi jahanga yi nga jahi njhani ku ya ku hlawuriweni phela hi May hi yeli kwala rivantini ene no moza mi twa munhu wa unlawfulness va mi swi tiva ku mabandi me le kusuhi loko mi ya khoto inkomo 100 hey yeah 0860002543 van'wana vayingiseri lava landzelelaka timhaka ta tiko rero n'wina mi ri yini 0860002543 tsundzuka u nga kandziyisa na rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kota ku twa nkandziyiso wa wena loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi ndlela yoleyo kambe n'wana miyingiseri hi loyi nhleka okay anga si fika la 0860002543 kumbe ni tirhisa X handle ya Afrika munghana hi ta bula na tatana Joe Maswanganyi kusuka ka bandla ra African National Congress ku nga ri khale hi tlha hi bula na Professor Themba Sono hi bula hi langute ngopfu ka timhaka teto ti nge le ku endlekeni na leti ti khumbaka xipikara xa huvo ya endla milawu manana no seviwe maphisa nqakula kahle ku endleka yini la na tola hi va vonangi loko president va ka va hlamula swivutiso le ka huvo yo endla milawu xana wena u ri yini ke 0860002543 inflation va ri yi ta enyana yi ya ka 5.6 ka n'hweti leyi nga hundza a hi tivi swi vula yini leswi ka n'we mi nga na tibondo na xiboho lexi nga ta tekiwa hi va Reserve Bank vhiki leri taka loko va hlanganini ku yi languta mintswalo ya mali yo lombisa kambe ke a hi tweneni ku nga va ku ri na munhu la ke 0860002543 a hi ku tumingisela me hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu angula wo ku yini hi ndlela leyo u nga tlhela mi tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi kota ku va hi twa ku mi angula mi ku yini mberi botpet ko va ndlela ya ku dya mali a ku na ti-award ta nchumu ha hlupheka botpet i vongani qivi kusuka a Davidton hi ndlela yaleyo kambe Davidton ku na le thwathwa a hi amukele ni n'wana mingiserelo nhleka khalanga ku pfuka hi mitwi a khensa mina no la ku pfuniwa ni la ku vutisa nyana swin'wanyana mayelana na ti-350 hambi ni ta ni nga humanga ngopfu endleleni la ka ti-350 as far as ni swi tsundzuka kahle a ni ri loko u tsarisa ti-350 fane va ri u fane u nga tirhi hi ku kota ku qualifyela ku kuma da 350 ende nga ka swi kombisana ku neka account ya wena a wu fanele u kuma mali yo hundza 650 rand yeah hi ku swi nga ta ku fambela kahle so mi xivutiso xi nga na xo hambi ni ta no vutisa munhu wa rhongo okay mara i ku leswi ni karhataku ngopfu ku 650 va vulavulaka yo swi nge koteki ku ri ni nga hanya n'hweti hinkwayo hi 650 yaleyo so a ni tivi ku mfumo wa hina wu ringeta ku hlamusela ku ri no 650 kumbe 350 leyi va hi nyikaku yi ringanini mina ni nga kumi mali yin'wana yi nghenaka akhawunti kumbe no fane ni kuma hard cash hi ndlela yo fana na yaleyo ma swi vona hi ku ri a ni ngo swin'wana swi va swi kha swi endleriwa ku ma swi tiva ku i koho munhu loyi a dyaku 350 hi siku i koho munhu loyi a dyaku 350 hi vhiki i kona munhu loyi a dyaku 350 hi mavhiki mambirhi i kona munhu loyi a dyaku 350 hi n'hweti hi mhaka ya ku yini hi mhaka ya ku mpimo wa vusweti a wu ringani se loko ku ve n'we ma kota ku mi nga hlengeleta mi khwaja mi ze mi kuma 1000 a swi antswi mfumo wu pfuna loyi a nga kumengiku na peni na wu n'wi nyika 350 hi xo mihleketo leyi nga kola a hi mhaka ngopfu ya ku veri n'we mi ta hanya hi 350 kumbe mi ta hanya hi 650 ku langutiwa ku n'wina mpimo wa n'we wa vusweti loko wu pimanisiwa na wa khalanga wa n'wina wa antswanyana khalanga i le ku tikeriweni swantswa va n'wi nyika 350 liya no ni ka kahle kala mkhala maka yikulu ku ze ni hlamusela ndlela leyiwa mina a ni ri munhu loyi a ku ni titirhela ni tirhe ku ringana ku hina malembe ya 10 kwala ma vona so khombo ra kona ku ri no sweswi ni malembe hinkwaro ni nga ri ku tirheni a ni kumi UIF
a ni kumi nchumu no tizamazamela ma swi vona so no vula ku ri ka swikweleti kumbe xiyimo lexi ni nga ka xona 350 nge ni pfumeleli ku ni hanya n'hweti hinkwayo so no vula ku ri ku na ku ni pfuneka kusuka a kaya phela kaya va nge teki mali va chela bazini va ni rhumela yi fika haleni so va ni chela ka account enda swi swa n'hweti na n'hweti ma swi vona mara once se nghena laya swi vula ku mina for some reason na ti kota kun'wanyana ma swi vona no 350 yi langutiwa veri ku ya handle ka loko ku ri ku boni balo yi ta ni tsundzuxa loko ku ri ku ni nga vuli swona kambe leswi ni swi tivaka ku 350 yi tsundzuxiwa yi langutiwa a yi langutiwi vutomi hinkwabyo yi langutiwa n'hweti hi n'hweti mina ni rejecteka tin'hweti nharhu ku landzelelana ma swi vona yi languta n'hweti na n'hweti loko yo kuma ku a mi ringanelangi ka leswi mi lavaka swona mi nge ringanele hi yo mhaka ni tshame ni vona ni le ka un'wana ka TikTok a ku loko munhu a ku nyangatsini wo n'wi depositela mali tlhe yi reverse a nga kuvi ti-review khese riboto wa mina ni hlayisekani i koma kwa va khetsa 0860002543 un'wana miyingiseri a nga tshamaka un'wana muaki a nga tshamaka loko ku ri na munhu a ku karhata wo n'wi a kha a ri munhu wo kuma 350 wo n'wi hoxela mali tlhe reverse veri loko xi ya kamba xi ta swi vona ku i tshama a kuma mali yo ngese hi yo mhaka a nga ta ka a nga ha yi kumi 350 se a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi timhaka totoleto kambe se makumenharhu n'hweti mina hete ku bela awara ya 12 kumbexani magayisa va kona hi nga hindza hi ta kota ku hi ta vuya hi yisa mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula loko va ri kona a va ta kota ku swi havahava va hi byela ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini gayisa swo mingisela Munghana FM va twile tatana Hlolani Fanelo magayisa loko we hala va nga tumbuluka kona hayi lava tshamaka na sweswi hayi lava nga tumbuluka kona va ta ku byela ku van'wana va vachayi va swichayani sweswo piano va xiyimo xa le henhla swinene tatana Hlolani Fanelo magayisa ni lava ku bula na tatana Joe Maswanganyi hi kota ku twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi bulaka hi yoho ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta vandla ra African National Congress hi ndlela yeleyo kambe sweswi andaka leswi hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus eka Malamulele eka Minga u ya fika eka Matiliyani Kamana hina hi 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisela Munghana Lonene FM na ngona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka ku haxela wona twi kusuka haleni tindleni ta vahaxi apolokwana hleka na siku ra namuntlha mingiseri wa Munghana Lonene FM ta tsundzuka ku tolo a ku ri na ntshamo lowa wu ri koho eka khoto ya timhaka ta nhlawulo a Free State Mangaung municipality eka doroba ra Bloemfontein laha a ku langutane vandla ra African National Congress na vandla na va ka IEC kumbe va commission ya timhaka ta nhlawulo hi ndlela yeleyo ku katsa na va MK hikuva a ku ri na lava leswi va swi vitanaka lo hlamula ro sungula mutihlamuleri wo sungula na mutihlamuleri wa vumbirhi se laha u ta twa kahle va fike njhani tanihi va vandla ra African National Congress ku va tikuma va teke xiboho xa ku swantswa hi ya a khoto kahle va vilerisiwa hi yini vo chava MK kumbe va chava khale ka President Zuma kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke a hi amukeleni xirho xa NEC tatana Joe Maswanganyi lava hi lavaka ku bula na vona tlhela mutshama xitulu wa timhaka ta komiti leya swa timali musa swihela swihela aka huvo yo endla milawu ka administration leya vuntsevu hi ndlela yaleyo tatana Maswanganyi hlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM enhlekani khalangana vayingiseri va MLSN a hi sunguleni kwalano kumbexani hi tihlo ra n'we tanihi African National Congress leswi a swi ndla ku tolo mi ya khoto a mi la ku fikelela yini African National Congress ya a khoto ku ri IEC yi kota ku lunghisa swilo leswi yi nga swi fambisaki kahle hi mayelana na ku pfumelela political party yo karhi leyi nga register yi tirhisa mavito lama yi swi tivaka ku i mavito
lama ma tirhisiwaka aka nhlangano wo karhi wa African National Congress wa Mkhonto we Sizwe, ti-colors ta African National Congress, na ku va maendlelo ya vona ma nga fambangi hi ndlela leyinene. A hi na ku lwa na political party yin'wanyani hi ku constitution yi ri munhu un'wana na un'wana i na lunghelo ku joyina party leyi yena a yi lavaka, munhu un'wana na un'wana na lunghelo ya ku ta party ya yena. Mara loko party yo karhi yi suka ya ha tivitana hi party leyi vanhu va humaka ka yona, hi vona swi nga tshamisekangi hi ndlela yaleyo. Se loko mi swi langutini hi ku fana na sweswi xiboho va tiri xa vekeriwe tlhelo a xi se tiveka, tanihi ANC mi langutela yini loko xiyimo xi te tani? Hi langutela ku leswi IEC yi nga swi fambisangiku kahle swa ku pfumelela party liya yi teka ti-colors ta ANC, yi teketela na mavito lama ma tirhisiwaka ANC ku ma rejistariwini mavito lamaya, ene va swi tiva kahle vona va lava va nga suka va endla party liya hi ku a na va ri varhangeri kwala kaya, va suka va ya vulavula va tlhela va ku vona va ha ri timembara ta ANC. A ka ha ri timembara ta ANC, vumbiwa ra ANC ri loko i ze i huma xitandi i ya endla swa wena, i vhela i fambeli makumu i tihlongoli hi wexe. So vanhu va nga vi na confusion, va vona nga ku vanhu lavaya va ha ri varhangeri va ANC. So va lava ku confuse vanhu hi ku vulavula language ya ANC, hi ku vulavula va tlhela va display ti-colors ta ANC, leswi swi nga tshamisekangiki. Loko mo famba i endla party ya wena i thya vito rintshwa i tlhela i va na ti-colors ta yona tintshwa, swi va swi tshamisekile. So mara la ku kombisa a hi lwi na ku va va endli party, and a swi karhati lokukulu ku van'wana va ri varhangeri va sungula va endla swin'wana, i ti-political rights ta vona, mara va endli swilo hi ndlela leyinene ene va nga confuse vanhu laha tikweni. Ene lexin'wana hi fanelaka ku xi clarify, a ku na party ya ANC ya Cyril Ramaphosa. Ramaphosa i president ya ANC leyi nga langiwa a conference-eni dyambu ro hosi ku nga vi na swin'wana na swin'wana swi nga humelela. So vanhu loko va huma va ku ANC leyi a ya ha ri yona, leyi ANC i ya Ramaphosa, a hi swona. Loko vona va ha rhangela a swi nga vitanisiwi swona ku ANC ya mani. A ni ANC leyi fomo 1912 hi va John Langale Balele Dube a ya yena the first president ku ta fikela sweswi a yi zangi yi nga vitaniwa hi vito ra munhu. Van'wani va kombisa timhaka ta ku vandla leri se khale ri rejistariwile ku ya hi sweswi ri nga rejistarisiwa so ka IEC, kambe tanihi ANC mi sungule ku vindlavindleka ntsena loko khale ka president va ku hayi mina ni lava ku ta seketela ku votiwa ka vandla leri. Swi nga va swi ri na ntiyiso swoleswo? A swi na ntiyiso, a ni munhu i na right ya ku ya loko a advise-wile hi tilawara ta yena ku a nga ya rini a khoto a ya challenge swilo swo karhi. A ho pfuketana hi suka hi ya khoto, hi fanele hi sungula hi tshama na tiloyara hi va vutisa ku na case leyiwani hi approachisa ku yini. Leswiya swa ku former president loko va ta va ngheni mara i masiku na former president va vuleni ku va wela ka party liya, a hi tekelelangi ku ya khoto immediately loko va ti announce ku va wela ka party liya. A ha la ku xopaxopa hi va na vuxokoxoko swa swilo leswi hi endlaka swona, hi ku swilo leswi la swi tirhiwa hi nawu, a hi nga la ku voyavoya swi endla nga ku hoka hi nga yangi na le xikolweni, a hi nga la ku ndlisa swona, a hi la ku ndla swilo leswi nga nawini. Ni tsaka hikwalano ka ku a mi lava ku voyavoya. Ni kombela mi ni khomela nyana ni hundzisa 30 wa second ta vhengele, kambe xivutiso lexi ni lava ku vuya na xona i xa ku ri xana n'wina tanihi ANC ma yi chava MKK, kambe sweswo loko hi vuyela. Hi le ku buleni na tatana Joe Maswanganyi kusuka ka vandla ra African National Congress tanihi xirho xa NEC, lava hi nge le ku languteni ka timhaka ta ku va ku ri na ku tlhontlhana exikarhi ka vandla ra African National Congress na va IEC hi timhaka ta ku titsarisela ka vandla ra MK, leswi ku vulaka onge matitsariselo ya ko a ya landzelelangi yona milawu hi ndlela yoleyo. Tatana Maswanganyi, a hi languteni ka van'wani va vula ku a hi ro sungula vandla ra African National Congress ri ya a khoto endzhaku loko ku ve na ku phatluka malembe ndzhaku loko va tatana Patrick Likota xikombiso va humini na va tatana Mbazima Xilowa va endla Congress of the People, ku vuye ku yiwa khoto ku vulavuriwa hi timhaka ta ku Congress of the People i ya ANC, kambe hambiswiritani a swi fambangi kahle ka vandla ra ANC hi ndlela yaleyo. Se xivutiso ku ta va ku
loko a ko va ku swindlise sweswi ivi mi swi tshika a swi ta va swi onhele vandla ku fika kwihi ku nga va ku ri na ku chava eka vandla ra MK loko se ri khome khale ka president wa n'we Mlodzi a hi chavisiwi nchumu va na malunghele ya ku endla swilo swa vona swintshwa a ku na nchumu vandla leriya ri nga ta huma na xona kumbe ri nga dobanyana vambirhi vanharhu vanhu kwala KwaZulu mara lomu kun'wana ni voni nchumu no vona ku ri mavivi ya parafini ma nga ta tlhela ma hangalaka a va ti endleli swilo swa vona ene loko va suka endhawini i nga suki i onheli xihlovo i nga tlhe i vuya kwalaya i la ku nwa sweswi mi vulaka vandla leri mi ri vulaka ra cope ri tikombe ri na migingiriko yikulu hi 208 209 mara ni voni swo helela moyeni va tlhela vo tala va vona va jika va vuya hi ku ANC yi rhulini yi teka yi tlhela yi va amukela va kona na sweswi na va lavawani a ni voni swi ta ya kule leswiwani ku swa kona ni swi beyiseliwa ka ku kwata ka ku vulavula ku biha laha humaka kona i nga vulavuli ku biha hi lomu humaka kona hi ku a wu swi teka before kwala u humaka kona a wu ri yini before ni ri Joe Maswanganyi tani ni kha ni huma kwele ka Vulavula a ni ri hava na movha ni ri hava na xo famba loko ni ta ka ANC a ni nga ri chairperson ya nchumu ne le parliament ANC yi ta ni rhwala kwele Mananga yi ta ni veka la Cape Town yi ni endla chairperson ya finance ni tiveka la vanhwini so sweswiwani loko ni twa ku xurha hi vuswa bya kwala parliament ni tlhela ni rhuketela ANC yaliya yi ni fidaku se ma swi vona ku swi va swi nga tshamisekanga so a va endli mara va nga rhuketeli ANC va nga rhuketeli president ya ANC mara a ku na party yintshwa yi nga ta hlula nhlangano lowu nga na 112 years ene hina loko hi kha hi campaign a hi va rhuketeli a hi vulavuli ku biha hi vona mara munhu a tsundzuku ku leyi hi le marhumbini le ni humaka kona swi nga endleka ni la ku tlhentlhelela swi karhata ngopfu kuma loko se munhu a la ku fa a ku a ni la ku lahliwa hi ti-colours ta ANC ku ve mari suka hi dungelini laniwani so a hi yi chavisi hi leswi yi fambisaka swona swi ngo tikomba ku ri na ndilunyana wa mavivi mara a ni voni ti-29 ku ta huma xo khomeka ku ya hi mavonelo ya mina ya tipolotiki a hi tseleni tatani Maswanganyi hi leyi ya xipikara xa huvo yo endla milawu tanihi ANC miri yini hi yona hi ku ku na ku vilela ka mavandla yan'wana lawa ya nga ri ku ANC ya nge a swi ta va swi ri kahle ku xipikara va tshika ntirho endzhaku ka loko ku ve na ku ngunduvanya loko nga va koho hi swiyenge swa nawu xipikara a va le henhla ka nawu va fana na munhu un'wana na un'wana hinkwenu hi le hansi ka constitution hi le hansi ka nawu loko maphorisa maya kahle ku xipikara va tshika ntirho endzhaku ka loko ku ve na ku ngunduvanya loko nga va koho hi swiyenge swa nawu xipikara a va le henhla ka nawu va fana na munhu un'wana na un'wana hinkwenu hi le hansi ka constitution hi le hansi ka nawu loko maphorisa maya ngunduvanya sweswi ma nga ngunduvanya swona a hi swi tivi va fane va vula ku xipikara i onhiyini xipikara a nga tshika ntirho ntsena loko a voniwe nandzu hi khoto ya ku langutana na milawu mara sweswiwani ku va vanhu va fika va nghena endlwini ya wena va nga ndhasundhasu ivi vanhu va ku a famba leswi va swi vulaka hi mavandla man'wana mo politika a ni nguva ya kona leyiwani ku fikela ti-29 ta May so xipikara a nga voniwangi nandzu hi khoto a nga pfuleliwangi nandzu loko ku ta va ku fambisiwe swilo hi nawu ku ya hi vumbiwa leswi milawu yi sengisiwaka swona ANC yi ta swi teka kusuka hi kwalano so xipikara a treatiwi ku fana na munhu un'wana na un'wana loyi a landzelelaka nawu ende a ni voni ku xipikara a nga va na problem hi ndlela yaleyo so a ku respectiwi ti-rights ta yena ku ya hi constitution ku na yena i na malunghelo a nga treatiwi nga ku o va xigevenga ku va a nga dlaya munhu a ku se va na proof ya ku himpela leswi va swi vulaka swa khomeka se leswi va swi allegaku or va swi pumbaka swi fanele swi ya testiwa a court ya loyi a vulavulaka swona
a fika humesa vumbhoni a ku hi leswi hi kona laha nawu wu nga ta teka magoza and hi kona ANC yi nga ta teka xiboho xo karhi mara for now a hi va pfumeleleni ku na vona nawu va sirhelela ku fana na munhu un'wana na un'wana hi yo mhaka leyi fambisaka swona Mlotsi. Hayi na khensa swinene kambe va ka Maswanganyi yini i va holeni ne Va holeni na va gwevana va gwevana khensa swinene mi va na siku lerinene ku dya ku engeta inkomo Mlotsi na vayingiseri a khensa sweswo mingisero mugera Lona FM vatirhi tatana Joe Maswanganyi lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi tlhelo ra vandla ra African National Congress loko hi languteka timhaka leti ti khumbaka kumbe indasundaswi kumbe ku tshukisela na mahlo kumbe ku tengiwa ka nandzu lowa a swi ri koho leyi a Bloemfontein loko va kha va tenga hikuva tanihi vandla ra African National Congress va hehla leswaku va i commission ya timhaka ta nhlawulo a va swi fambisani kahle loko swi ta ka timhaka ta ku tsarisiwa ka vandla ra MK hi ndlela yeleyo kambe ke wena u ri yini tshemba na wena tlhelo rin'wana leri lava ku ri twa kambe a hi sunguleni hi amukela mhleri wa tipolitiki Professor Themba Sono hi bulanyana katsongo na voho hi timhaka to timbirhi hi sweswi ku hi leyi nga burisa xiswoho na tatana Joe Maswanganyi nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM hi ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula ka Munghana Lona FM namuntlha ku ri Ravunharhu siku ra 20 ra n'hweti liya ya Nyenyankulu tsundzukani mindzuku siku nkulu ra ku va ku tlangeriwa 30 wa malembe ya ntshunxeko na loko hi kha hi languteka timhaka ta timfanelo ta ximunhu hi laha ti nga tshama hakona hi ndlela yoyoleyo hi kona ku ta korrekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus sweswo mingisero Munghana Lona FM nakona ku Afrika wa vulavula i 12 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 1 mahungu ya misava lawa ya ta kona tatana Hlulani Fanuel Magayisa Professor Themba Sono va yime kulungala ku va ta kota ku va bula na hina loko hi kha hi languteka timhaka leti timbirhi timhaka timbirhi ta ko ya kusungula hi le ya MK IEC ANC ibe hi langutana leya ya manana no Sibviwe Maphisa Nqakula hi ndlela yole Prof inhlekani hi mamkeleli ka Munghana Lona Nkwekani namshade ngwe a khensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha timhaka timbirhi man tolo mahungu a ku vulavuriwa hi khale ka president va kha va vulavula na vaseketeri va voho a Free State hi timhaka ta ku tengiwa ka ku ongeti vandla leri va nga ka roho leri vovenyi vo ri seketela a hi vandla ra vona ANC ku nga ri ANC ya khale ya President Ramaphosa mi kume yini n'weka leswi swi endleka tolo Prof well tekile Mbalula Secretary General ANC u kamarela kahle Jacob Zuma mona Jacob Zuma nga lavi nchumu ko lava ku ri Cyril Ramaphosa endzhaku ka ti-elections ta May a nga vuya xitulwini as president ya tiko u la ku ri a n'wi wisa so u ringeta xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaka ku ri a n'wi wisa so ku ya yiva vito ra rivandla rin'wana i va u teka ku hi ku va ni wena a wu ri a intelligence operation ya MK MK leyi a yi nga ri ya ANC ku va mavunwa lawo so President Jacob Zuma wa khale u tirhisa lexi xinghezi xi vitanaka the Stalingrad tactics so hi xona so tirhisa Stalingrad tactics ku ri u ta tirhisa xin'wana na xin'wana ku ri a hlula Cyril Ramaphosa so hi swona leswi a swi endla a mangahungu tolo a kombeta ku ri mina manjeni nharhu wa ANC kambani wa ANC so a ku nchumu lexi a xi vulavula tolo a handlela ku ri u la ku ri a wisa ANC and a nga kota ku yi wisa ANC ngopfungopfu hi KwaZulu-Natal hikuva ni loko a vitana maZulu aka vona kumbe nga voteli munhu loyi va nge Cyril Ramaphosa
a hi endleni ku ri n'wi wisa vo tala va mazulu va vona va ta n'wi yimisela. xivutiso ku ta va ku nga va ku ri yini lexi xi ndlaku ku swi za swi fika kwalano ka ku va lava ku wisa president Cyril Ramaphosa? A ni ri Cyril Ramaphosa u tekile xitulu lexi manje na ku Cyril Ramaphosa a nga yimangi na yena loko na swo Raymond Zondo commission va boxa swo tala ngopfu a nga yimangi na yena kambe a karhi ku ri munhu loyi a ri na yena so manje mhaka yene a nga n'wi lwelani. So Cyril Ramaphosa hi yena a nga boxa swo tala swa vo Dudumiyeni na wo yakhe kwinana and so on all of that. So o kombeta ku ri no Cyril Ramaphosa ku ri yena a ku ri museketeli wa xitulu xa ku kambe a ku ri munhu loyi a teka nkhavi a n'wi tlhava laha ndzhaku la. So u vengelerise Ramaphosa ngopfu. Loko mi kha mi languta prof eka mhaka yo yaleyiwani, loko mi languta nkarhi lowu president khale ka president Zuma va nga va koho a Afrika-Dzonga tanihi president, kumbexana mi n'wina mi yi tiva kahle mi nga yi teka kusuka kwele ka loko va ri MEC wa timhaka ta economy a KZN ku fika loko se va president. Loko mi languti maendlelo ya lamo mi languta na sweswi se va lava ku vuya hi ku seketela MK, va na wona nseketelo wa ku va nga languta ndhaku va ku phela track record ya vo hi leyi hi yo mhaka a hi yeneni ka khale ka president? No hleketa ku ri wa ha ri na yona track record kambe a nga na yona hikuva ni vito rakwe ri borile ngopfu kusuka hi vo 1996 loko a ri MEC ya economic development ya KZN a endla swo tala swo bola ngopfu na leswi ni nga kombeta le ka court ya Judge Hilary Squares ku ri no hi munhu loyi a endla yini na Shabir Sheikh na sweswi va fanele ku ri va sungula ku tenga hi n'hweti ya May. So hi munhu loyi a nga na swo tala swo ka swi nga tivekani ngopfu. Na wo NRB na banka leya ya NRB leya ya Samsodini leyi a hamba a tsutsuma teka timali kona a swi huma ka ha ri na swo tala leswi nga onheka leswi Jacob Zuma a swi endla ku fana na yena manani loyi mi la ku vutisa hi yena Mapisa Ngakula. Ya vona hi khale va endla swo bola ngopfu. So manjeni Cyril Ramaphosa ka Jacob Zuma u hoxile hikuva ni a nga kotangi ku vulavula a boxa hinkwaswo leswi a swi endla. Loko a tekele vupresidente i va nga n'wi seketeli hi lexi a nga kwata hi xona ke kambe ku fana na loko president Cyril Ramaphosa a seketerile manani loyi Mapisa Ngakula manje Zuma yena u ri na hi mhaka yini mina a nga ni seketelanga a seketele Raymond Zondo a n'wi vavisa xitomini. A hi ngheneni ka yaleyo ya xipikara xa huvo yo endla milawu prof ku loko hi bula mina na n'wina siku leriya mi kombise ku ka mi nga hlamarisiwi hi loko ku huma swihehlo leswiya kumbe swi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Sweswi se maphorisa va ya ngunduvanya kusuka ka ku ngunduvanya koloko ku ya tani loko mi kha mi landzelela xitori lexi xi le ku hlanganeni? Xi nga hlangani manani loyi a ni manani loyi Nombasa Ndotswa Ndlovu loyi a nga n'wi nyika timiliyoni te fika ku timiliyoni tinharhu ta tirhandi u n'wi nyikile rini hi malembe a 2016 ku fika 2019 a n'wi nyika timali ta ti-cash a ti-bribery ta ti-cash. Manje loko mahawks lawa loko NPA leyi yi rhumela mahawks lawa ku ri famba ni message va kuma yini a ku na nchumu leswi ni nga ta xi kuma. Xo sungula manani loyi president Mandela a vulavula ku u tlhavile ngopfu naswona tlharela tlhelo ku fana na tijakalasi kambe a ku na nchumu lexi nga ta xi kuma na hambi vo ngo secha endlwini yakwe. Xo sungula xa vumbirhi
abayanga basearcha inkarungu abayanga basearcha ka indlu yakho ya le Eastern Cape so va swi tiva njhani ku ri leswi va swi lavaka swi koho kwala so ko va ku hi pfala mahlo ntsena ku ri NPA yi hleketa ku ri no ku na lexi xi endlaka ku na nchumu lexi xi endlaka manani loyi ku na swilo swo tala leswi a nga swi hoxa ngopfu a ku na nchumu lexi va nga n'wi teka va n'wi tengisa hi swona a va sechangi nchumu swa leswi a tekelana nhwanana luwa wa le Burundi a n'wi nghenisa aeroplane a nga fambi swilo swa Home Affairs a n'wi tisa laha illegally na leswo rhwala vanhu va ANC a va yisa ka vo ZANU PF na leswo swa vo Kevin Kevin Wakeford leswi a swi endla na hina manani loyi a ku na nchumu lexi nga sechiwa so a ku na nchumu lexi nga ta endleka wa ta huma scot free se swi vula ku yini ku ni ku tivuteri ku se mavandla ya tipolitiki ya sungula na ku fana va DA va sungula ku a fana tshika ntirho se swi to vulavuriwa ivi term yi hela loko ANC yo vuya va tlhe va vuya na hambi ngo tshika ntirho yena a fanele ku va ku ri ku ri munhu loyi a nga na dignity personal dignity a fanele ku va there hikuva vanhu va hoxa vito ra mina ka thyaka so ni nga tshami la xitulwini a wu ngheni suka ni ya ku ri speaker ya matiko man'wani ni vonile speaker tin'wana vo Canada na vo Australia loko ni vakacherile va ku he wena u endlangi lexi va ku hikuva ni mirini vitani mina a wu ngheni suka xitulwini mali yena sweswo a swi kona sweswo ni suka xitulwini mi twile na chief whip ya ANC Themba a ku a nga swi chajiwa so on and all that so ko va vutsotsi lebyi byi endliwaka ka vanhu lava va ANC ku fana na loko Jacob Zuma a endla Stalingrad tactics yakwe na yena loyi manani loyi u endla Stalingrad tactics takwe u ta koka ku ra until a ze a fika la a na ha vuyi a parlamenteni kambe na hambi nga vuyi a parlamenteni ku fanele ku ri a tenga na hambi a sukile a parlamenteni ku fanele ku ri a tenga swilo swi a nga swi endle kwani u endle swilo swo tala ngopfu a wu fanelangi ku ri tiko ri va na speaker xo fana na yena a swi fanelanga swi na nkoka a swi le endleleni a hi swa kahle kambe prof a hi hetseleni sa le minute kambe a mi voni ku vanhu vo fana va mana na Phemi Majodina va nga va kha va vulavula ntiyiso ku phela munhu loyiwani a nga se voniwa nandzu ka ha ri maveriveri ti-hawks ti yile a ti kuma a hi swi tivi ti kume yini se a swi antswi ke va tshikiwa ivi ku sungula ku tirhiwa ku landzeleriwa timhaka ta nawu ivi loko se nawu wu teke xiboho hiko ku nga ta langutiwa ku endleka yini hi vumundzuku bya vona a swi fambetani loko u ri nkulukumba wa swilo swa nawu a parlamentini a wu fanelangi ku ri vito ra wena ri va na swesweswo a wu fanele ku ri wa tiva ku ri no u munhu wa njhani u ku i ku vanhu va ni chela mali va ni hoxa thyaka and so on a wu nge mina ni huma ni nyika vanhu ku ri va endla investigation ta ku loko va hetile investigation hikuva vanhu va ta kuma ku ri a na endlangi nchumu then ta vuya kambe ke yena a swi kona swesweswo fana ku ri a yi ya khoto ikhoto ya teka malembe na malembe so a swi vuli nchumu leswi manana Majodina a swi vulavulaka ko va Stalingrad leyi va yi endlaku ku fana na vo Tholi Yengeni leswi a va endla swona ku fana na ku swikodwa leswi va jikaku va ya hala na hala hi karhi hi swi tiva ku ri vanhu lava va endli swihoxo swo tala kambe va lava kusuka xitikweni hikuva a va lavi ku ri va fana na Jacob Zuma yena nga va kombeta ku ri no mi fanele ku ri mi lwa njhani no ala mi tshama kwala xitulwini prof ni mi twini khetseni nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo professor Themba Sono lava hi bula na vona va hi fikisa ka awara ya n'we nkarhi wa mahungu ya misava na xichayi xa organ xa xiyimo xa la henhla xa piano hlulani fanele magayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botet akhenza mimbulavulo ya va Zuma na va MK Botet ayitwa mara
problem i ku loko languseni kulukumba luwa i support-wa ngopfu hi rixaka lera ra ku a ni tivi ku ta va ni sweke kahle kumbe hi vanhu lava nga ku ko tala a va langusi ti-factor ka timhaka ta leti ta tipolotiki vo langusa ku loyi wa ka hina ha n'wi sapota sweswo tani ni n'wi twa kha vulavula kun'wana ka kombisa swa ku kulukumba Ramaphosa endle 1 2 3 4 ivi vandla ra ANC ri n'wi yimelela palamende u rivele ku na yena i yimeleriwe ngopfu hi minkarhi liya ku na timhaka ta kandla so munhu wo fana na kokwana Zuma mina ke hi mina a ni nge pfuki ni n'wi tekele enhlokweni swilo leswi a nga ku swi vulavuleni swi opposa leswi a ri ku swi endleni nkarhi lowu a ri xitulwini na Nielsberg Patrick Botpet inkomu milandzu hi pfunguvisa kwala ka Mahlati enhlekani Botpet na vaxumi ya ANC a yi tshiki MK na loko mfungho yi ku yi yelana xixikulu i ku ka ballot paper ANC yi ta va yi tsariwe ku ANC MK yi ta va yi tsariwe ku MK na vatwa vo tala va nghena va ku he lavakulu va ta bayiza lavakulu va nge bayizi ku va ku ri na vapfuneti le va tipolitiki mukhegulu wo fika vula ku ni lava ku vota ANC va n'wi tsalela xihambani na ANC a va tshiki ku lava ku hi bayizisa a va tshiki MK yi nghenela nhlawulo a ku na munhu loyi a nga ta bayiza ku ni bayizise hi mfungho a ni yi vona na mavito lama va kumaka matsariwa va ta va tsarile ku ANC va tsala ku MK u ta bayisa njhani ende sweswo swi ta va swi nga ri kusuhi na kusuhi mos inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlekani Botpet na muhumelerisi mina na ku ta hlamula ka le 350 vanhu va nga to vulavulela loko va vulavula timhaka leti va nga to vulavula papa lava va nga vulavula 350 leyi va vulavulaka hi yona swa endleka yi nghena swa endleka yi nga ngheni a hi n'hweti yin'wana na yin'wana yi kumaka 350 na ha swi tiva sweswo hina hi holaka yona ene mina ni tirhisa khadi ra Capitec loko no hoxeriwa mali ka khadi ra mina ra Capitec hambi ko va 500 rand the next month a ni yi kumi 350 yaleyo enhlekani Botpet na hayi Botpet na muhumelerisa Botpet loko swi ta ka mhaka ya ANC na MK ANC yo fanele yi chava cause loko no mi nyika xikombiso xa simple hi lexiwani Botpet n'wina sweswinyana mi tirha ka Munghana Lonene before va Munghana Lonene a yi ri radio Tsonga or ni ngo radio Bantu u kuma ku a mi ri koho ka nkarhi luwa wa radio Bantu na sweswinyana mi koho ka Munghana Lonene se swi fika swi endleka as mufambisi vanhu va nga ha tsakeli ku mi fambisa na vufambisi kwala ndzeni byin'wana va ku yehlisa a wa ha ri mufambisi we vanhu twisisa loko se u vuya u ya pfula station i radio band somehow swi fika like swi nga va nyiki ntshikelelo handle ka loko se va cheka va kuma ku swilo swa ku tala leswi nga laha ndzeni laha i swa Munghana Lonene mani twisisa mafambiselo lama nga laha ndzeni laha i ya Munghana Lonene vanhu lava nga le ku tekiweni va ka le i va Munghana Lonene swi ta mi nyika nkinga ngopfu sweleswo cause vanhu lava va famba na yini va famba na vutivi hinkwabyo lebyi va ri na byoho le ndzhaku phete minjhani hina hi pfukiti i lembe ro tika leri ma tiva vanhu va la ku dya hi yona mhaka mi vona ku hoyi yi pfuxa mhakanyana yi pfuxa timhaka ku un'wana na un'wana se u la ku dya loko ku ri ku ve vanhu lava lava ku ta hi tirhela a va nga ta endla swona a va ta tshama ndhawini yin'we va va nyandza yin'we va kota ku hlula leswi va lavaka swona mara hi ku va lava ku dya hinkwavo hi yona mhaka leyi mi vona kuma ku i hoyi namuntlha wo nyiketana hi matiko leti tikhota inkomu sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM khenseri swinene n'wina hinkwenu mi nga kota ku va mi rhumela minkandziyiso ya marito ya n'we lexi ni tsakisaka ku marito ya n'we ya le ku twaleni kahle sweswo pfi hi twa swin'wana hi pfa hi twa se mi tiyisise na ku vona leswaku loko mi kandziyisa mi fanele kumbe mi va mi ri ka ndhawu leyi yi nga hetelela yi va yi mirile ku twala n'wina ha khensa swinene ha khensa swinene nomboro ya hina i 065 744 3911 se hi vurile ku ka Afrika va vulavula hi tirhisa swithombe mi nga zi mi ti hlupha mi rhumela swithombe mo rhumela nkandziyiso wa rito swi herile hi ndlela yaleyo ka lembe xiradio lerintshwa hi ta kombela kumbexani hi kota na ku hlaya kunene lava tsandzeka ku rhumela nkandziyiso na sweswo hi ta swi languta ka lembe xiradio loko ku ve ku ta va ka ha ri wa ha ri koho nongonoko lowu na loko ri ku hi ta va haxa woho hi ndlela yoleyo
se handle ka sweswo mingisero me hi ri ka 0860002543 mi nga kandziyisa rito na le ka mi nga kandziyisi rito hi gimetile namuntlha loko swi ta ka timhaka ta nkandziyiso wa rito 0860002543 hi ku minkarhi hinkwayo hina hi ri hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. aya amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka Ahe. mi kwihi papa Hi pfukile hi won'we. hi pfukile la khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we Hayi la sikhoseta. Timhaka hi leti. Na ku vulavula hi ta kokwani Zuma leti. ya Hey, mativa la misaveni. N'wana i lava lexi a xi lavaka. Mara phati leyi ya hina leyi. phati leyi ya hina se mi ya kwihi kwala i mani phati leyi ya hina Okay. Mo hi swi veka so. ya Phati leyi ya mina ni yi sapotaka. Na leyi ya kokwani Zuma. Kokwani Zuma a va pfumeli nkarhi wa vona va wu kumini wu endlekini so loko ku ri na swilo leswi swi fanaka na swa ANC yi na right ya ku yisa MK a court ene tatwa court ku yi ri yini loko court yo fika yi yima na ANC yi ta va yi vone swi fanerini ku yima na ANC mhaka leswi va nga ta va swi langutisini ti-judge or loko yo fika yi yima na MK yi ta va yi langutise sweswi yi nga ta va yi langutise swona mara a yini hi ya hlawula ya leyi nga ta wina yi ta va yi winini mara lexi ni mi byelaka kokwani Zuma ko va ku hlala ANC ta tshama yi kha yi fuma xivulavuri xin'wana xi vulavule xi ku ANC ta fuma until Jesus Christ a vuya so phati ya hina i ANC mina obvious mina ni ANC okay so a ko n'wana a swi lavi vheta ku mo mara lexi nga kona khalaka a hi pfumela ku kokwani Zuma na va lava sapotaka kokwani Zuma a hi va blame n'wana i sapota la a lava kona mara mnduku ni twe xivulavuri lexi a mi ri na xo xa miyeni kwalano va Maswanganyi va ku u nga suki i bhinge hlovo hi ku mnduku loko i bhinga hlovo i ta lava ku u ya nwa mati le a wu fanele u ya nwa masi i ta kuma hlovo lexi a xi thyakile so a va fambi hi ndlela ya kahle mara hayi hi ku rhuketela ANC hi ku rhuketela van'wana hi ku rhuketela va swimanimani huma hi swa wena i nga rhuketeli van'wana mantisisi so kokwani Zuma a va pfumeli ku nkarhi va nyikiwile mo hi vula le ndzhaku le malembeni lama va ri na ti-case to tala ANC yona a ya hansi yi va bela ti-favor se namuntlha ku njhani aka phati leyi ya hina sweswi yi jikeliwini munhu loyi a va n'wi bela ti-favor ku na case to tala na case leyi va nga ze va hehla va ku va ripini yi biwa yi favor kwalano namuntlha ku njhani nyoka liya a hi fuwini namuntlha ya hi luma hi sweswo mi swi tiva maenzi ku nyoka liya a hi fuwini ya hi luma inkomu mi ri vaenzi mi pfa mi fuwa tinyoka a hi nga swi tivi hi yo mhaka minkarhi yo tala ku i na nyoka va vula sweswo ai kambe mi swi ri tani mitswari mugana FM 0860002543 a hi ku twi ku u ri yini eka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga khoma yona eka nhlekani lowu miyingiseri wa mehe 0860002543 i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela va ri muvhikeleri munduku hi ta mi tisela nongonoko Afrika wa vulavula kusuka la a Mapodile stadium hi laha hi nga ta va hi mi tisela nongonoko Afrika wa vulavula kona eka hi languteka timhaka ta siku ra ku tlangela timfanelo ta ximunhu leti nga ta va ti ri koho eLimpopo hi ku rhambiwa hi premier wa xifundzankulu xa Limpopo Premier Stan Mathabatha se hi laha hi nga ta va hi ri kona munduku ku tisela nongonoko walowo wa Afrika wa vulavula ku rumeka ka kilomitara ta kumbe tiawara ta tinharhu ku ya kona kusuka laha hi nga kona